Ćao drugari, kupila sam lov kuglu i otvorila sam je i u prvom sloju sam našla ovu zagonetku. A u zadnjem sloju sam našla ovu lupicu, vidite je. I hajmo da počnemo da vidimo šta se nalazi unutra. Počet ćemo sa prvom kesicom. Da vidimo šta se nalazi unutra. Ovo je mala bočica ili flašica. Flašica je u stvari. I hajmo da vidimo šta se nalazi u drugoj kesici. U drugoj kesici da vidimo šta ima. Šta je ovo? To je mala odječica. Šta god daje, baš mi se sviđa. Hajmo početi sa drugom vrećicom. Ovo je mala lopatica. Sad ćemo vidjeti šta se nalazi u drugoj kesici. Ovo je velika kesica i da vidimo šta se nalazi u njoj. Ovo je mala mačkica. Wow, kako je samo lijepa ova maca. Nikad nisam vidjela gliterastu frizuru. Da vidimo šta se ovdje nalazi. Da vidimo koju smo dobili. Evo je, našla sam je. Evo je ovdje, vidite je. A vidite koje sve imaju. Baš mi je ova sa krunicom slatka, ali nema veze, i ova mi je slatka. Ali nemam pojma koje su mi sve slatke. I hajmo dalje. I idemo da je obučimo. I šta je ovo? I kakva je ovo odjeća? Nikako slično ovakvu odjeću nisam vidjela. I isto ne znam kako se ovo oblači. Treba mi mala pomoć. I vidite kako joj izgleda kad je obučena. I hajmo sad da vidimo šta se nalazi na zagonetke. Ovo je sunce i šljokice. Sunce plus šljokice. Šta bi to moglo da znači? Hajmo otvoriti da vidimo šta je ovo. Tadararan! Tu je neki pjesak, hajmo da ga isprobamo. Wow, kako je lijep i mekan. Je li ovo kinetički pjesak? Šta je ovo? Koji je ovo pjesak? Ćao! Vrijeme je da mačkica dobije svoju bočicu i vidimo se u sljedećem videu.